Okay, neyanze Farouk Sesas namwe mwena abari ku street aho ku high street mu Mbarara ate naffe tuli mu kitundu eky'Embarara naye nga ate side gye tuliko ffe tuli ku side ey'Ekaceeka ningashi tuli side ey'Akaceeka abari ono baturebera kuri mu tawuni hatite turi kunuya ahari y'ekishayi Kaceeka omukatare akiba kweta aka Rwebikona side ya Rwebikona noho turi eizoba ayindi gambara abantu bamara kumanya ngu orukungana ningasho oruterene rwa House of Prayer Ministry International nuza kuba ruri Kaceeka so batandikira no kuteka ebintu ebyo kuguza ebyo kulya ebyo kunywa aheru y'ekishayi kya Kaceeka oba batandise okuteka ebintu ebyo kutunda ebyo kulya ebyo kunywa ebweru w'ekishayi Kaceeka wano bwetuli abantu bakedde batandise okubanga babookinga wadene wano wenyini wetuli ate waliwo n'akatale njagala kufuna ya abantu omu babiri bokka basooke batubule ningasho batugambire betebekanise bata okuba bakwakira oruterene rwitu ningasi omwako gwahwire kikakirita kandi lizoba betebekanise batarwa katano okutwakira mukamanje bobare kwira yinanye banza oyanzura bakutureba amaoregito munyo live ningasho monyo live bari batureba esiyone rene turi amazina gano bakwetoha amazina urebe kuriya amazina ndi Nwagira Christopher ndi pastor wa Days of Salvation Gospel Ministries in Shango Mulimbararo mu Kijungu. Uri pastor? Yes. Pastor mukama simwe. Yes asimwe mu. Nakushemererwa. Ninye nakira. Mwetebekanisa mutakwakira oruterane rwitu Kaceeka 2026 pastor Bugingo rero naija ninga House of Prayer rero naija umulimbarara. Nitubakira munonga na munonga pastor Bugingo akankora mu mulimo muhango munonga. Gutagambara abanyambara bari ari street nibakureba bona nesi yona. Yes, ruhanga kayamba nyowe okurabira muri Bugingo so nyowe nkanta terire nkanje umuntu omucyamu munonga ota ngeno omubintu bikwatirine na n'entambura yanje ya burijo emkora yemirimo okuburwa ngeno akampa ekintu cyamani ekina ecyahura cyazo umutima gwanje kari gizo barumwe akakorora kungana side za nambore omunda yagira ati wo orija kureba Bugingo iyo wija kushabarahanga so kuyanza ati shabarahanga echo rukwera naza kucwereza kunashabira ruhanga nkanta kushaba Bugingo konka ekigabo cyarabizo muri Bugingo kikampindura amagara ganje gona hati ndi pastor uri pastor yes abantu beto omuruterane rwito rwa katanoro ndiyo ninyeta abantu bona abaryo muri Mbarara no kurengaho isingiro nkahe kamwenje ibanda abantu abariza hare munonga za Kasese mwena mwije iwo tija kureba Bugingo konko ijorere Yesu Kristo ebyarabe namukozesa ebigambe birabe nibishumurura nibizakukorera nko kubyankorire niwe nibizakukorera abantu abware bahereze shaha barene bombeka stage yes. But abantu bayimiride wabwero ababoda boda no jango umuntu orije shanka mukaga nzitoro kumugamba okutwariza hamwe abamwe baza kuba batabarabone n'imyanya no kutonga okwemerera okanaza no kubura so ekikuru munonga no kureba ngo hati bo batandika kwija oine ka transport otinemu gira hantu iwa sharamagezi gona kurya ngo waiko mu rukungano Yesu Kristo naza kukorera byo kutangaza ahabwo kuba amane garuho ni amazina gano bakwetoha ndi Nwagira Christopher omuriso wa Days of Salvation Gospel Ministry wo muri Mbarara mu Kijungu webare Christopher abantu nyine binji kandi ari turi abantu baruho kangamero ko ira ninza kwatara amazina gano bakwetoha mzee amazina ninye Kadogo original buri omwe namanyaka Kadogo muri aka katare mbwe n'abantu bashemererwe munonga kurikiriza ngu Bugingo ariyo nayize obwahwiro Bugingo ayiza nyonkanye Kadogo nyine cyafayo nikihecho akabuza kana agamba umurimo goki umurimo gwawo no guha umurimo gwanje ni story mgugu konka nakwegamba he mwene mbaso butikiriza nkahura Bugingo ari kugira umurimo goki nagarika nayishomero kandi story mgugu abamwe bakumangunka bo muyayi konka bogera nkahura njiri ya Bugingo nambwe nkabe ni sababu Bugingo waboriho hurire nyoka ariyo nakureba ariyo nande nyowe Kadogo chiwankozero umutima gwanje ni kusima we bare munonga we bare nkagihenjira amagara gawe niho natandikire kagira nyoka Kadogo ni nyowa naja kangarika ishomero abo ja Bugingo chiwagambiro kajiro kagarika ishomero Bugingo kuzere koreno maranga wa waruho nanye ni Kadogo naza kunkorera ni kigamba Bugingo ndukureba nyoka Kadogo yeta abantu omuruterane rwito rwakatano abantu mwena bari muri Mbarara wanonda bakorre byafayo nomuza kundeba ngubere nko kundi konka wanonda bakorre byafayo
izorebe bugingo orebe cyariyo nakorera abanyambara oyihure nziri y'abandi tibyafayo tubangura naye hirayo nko muntu nobwo kubuza muri mbaro kizo kabuza kadogo buri mwe na makadogo ahabwe kigambo cyawo ni ngenderaho munonka ni nkukiriza muwe bari sebo amazina wasigara dio ha zina ni nyampu muzameda de kadogo original no kuja shazinga hi rwa katano umburunji nyona kabire ni ntanga y'abandi zayo kancyakare nurakuza nyencyakare kabe niza yencyakare konka bwe songa yemerumo nibora rye sente niza kuzayo rwa katano sahe mwe mukusangayo kare mwebale mnonga abatulaba ku TV Farouk chenyize okugamba naye mwena abayimiride ku High Street mu Mbarara abantu nibinja badyaha ninjira just nkwereka oside ejo bankolaga ko abantu abayimiride wano banji nyinzo obutabamalayo olembera yakadde ne programs eza social media munzikirize nsobola okubanga mbatwala mbazeyere wa Farouk Sesaz of course ku sawa satu tujja kubanga tukomawo naye nga abantu bayina obujulizi wali ku gate ninga shabantu abadyaha gate echayi echakacheka ababoda boda bemeriraho ne bareba stage okweriyo ne yimuka ne bareba emizindaro ne bareba stage mwenu no basa kugira ngo ruterane no rwanyencyakare konko ruterane no rwa katano orwakana emisingi ne baza kujikora omuchayi cyakacheka kamba twari wa Faruku agende misho no kuba ari kwatusa ho ningashi agende mbaso no kwa batusa kama urire gafu ayogera no amuli